bakit ba dyan lansing result? Nanay up no iuha baranda. Morning, dear parents, teachers, and all my dear friends. Would like to welcome each one of you seated here today to our school 13th annual day entitled Harmony in Motion. Thank you, everyone. Would like to request each one of you to kindly switch off your mobile phone or put them in silent mode as it distracts us when we perform for you on the stage. Thank you, everyone. Request each one of you to kindly refrain from taking pictures as there is a professional photographer. So sit back, relax, and enjoy the show. Thank you. Invite Purnashova Nath to perform the welcome dance. Get down. May allowance kun. Oh, pilawan kuan. Khoi May. May ngalayo result ngawan first. Kumta se kuan. Wan ni kuan wan. Kumta kin kuan ka day benlong. Lada pile tips ngi an aya pi kat ka ba pi kwa. Tami kadai papi ang kukta ngarun lelang na kukta. To ku wan hang ni kan lian. Lada I mei itim itlaya pi wat jubat nuat ma kuan. To bay gaswo to. Ya yang ni le kaliang jan no. Syai kadai ka sngidap snem jong kupa. Kabahaya nga, bangan yalam noy ubakit dor, malibu sentiu shalom. Kenang ba, mauru untim, la syai la sisngi bau kupa umdon syu. Bakit dor? Oi May. Ngalaklet bani tu ya pi baro iskat tu. Bai pa im don syu. Tela syai ngini ibu sentiu I papa makuan. Tabi.
Kilai tia no kata. Oh, kalau ada kapur mulai ibu sentio no yuk pa. Bakit dor? Bakit dor? Oi, May. Ale ko keluar kakali la apa bah? Yang ini ali ibu sentio no mentakas ngimu kuan. Kabiang May ngaruh papet ke kitab jong papa. Ya no. Ya, May. Hiar kun hiar, ya hi no bala thaj imei. To May ngaruh ko ayati. Lai suk pa. Ini ken kuan, ila longkum ipapa jong pi. SHIHAJAR kuan, la SHAEI ndangaru ngam don shu ha kan ka perthei. Idei ban kan mau ban burom ban wan bu sentio ma kuan. To May ngan le ya ka ai ka papi ang. Bat batai tong bah May buat dong gumta. Aprilaya ma piap mana sumar yang apat. Nga shu ong yo le si kan jia kumta phin tim bat ngok thu lupa ke kuan. Namar phila tip hi ba om don uwei ru uban imsa hakane ka perthei. Udang kami gumta. Dos ngap nayam kuan yang nya lino.